Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki Pulit jong ke East Khasi Hills District haringkat ke jingi trailang bat ki Pulit jong ke West Gentia Hills District hagakhat khandai trik ubnai jilleo arajar arpuai kila kemno ya uba Donlad Shylla uba don kti ban Kynthoh da ki ktiin Khlemakor persha ya ke longring yeng jong ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke kong Isa Wanda lalu tang halor ke nongrim bakala penmi ya ke jingptha baki pajba ki dei ban aida wai tika yeladi kenang ban ayada na ke jingebit yau kenyang jingpang kelam COVID-19. Kat kumukurwa balapha da Superintendent of Police ke East Khasi Hills District uba Sylvester Nongtenger lapengat ya uba Donlad Shylla hapo ke section 354 bracket 1 but bracket 4 nang tadi ha ke section 509 jong ke Indian Penal Code but hapo ke kendon 51 bracket B jong ke Disaster Management Act arjar san.